Rwanda, reka dukore practice gato ya subnetting, isomo tumaze iminsi twiga. Then nyuma ya practice turaza kugerageza gukora lab, nanone dushira mu bikorwa ibyo tumaze iminsi twiga. So nkuko mubibona rero, iyi ni website online ariko ishobora kugaragaza ibibazo byerekeranye no practicing subnetting. Ni ibibazo biba bitandukanye. Uko ukanze next haza ikibazo gitandukanye n'icyo ufite kuri screen, kereka uhisemo gukomeza gusubiza ibibazo bimwe, ibibazo bisa, gutyo byagusaba guklikinga hano, ubwo hagenda haza ibibazo byose bisa n'iki ngiki mu gihe wumva ari byo ukeneye gukoramo practice cyane. Ariko reka dukore ijye iduhereza ibibazo bitandukanye kugira ngo turebe uburyo butandukanye bwo kuba wakora subnetting. So ndakomeza nanone nsobanura nkoresheje file yanjye ya Excel nko muri video iheruka, kugira ngo mbashe gusobanura neza biri clear. So iyi website rero murayibona hano, ni subnetting.com. So ukeneye nawe gukomeza gukora practice wakwandika ino website ukaza gukomerezaho nyuma, kuko ndakeka ino video itari bube ndende kubera ko just practice. So hano turebe ikibazo cya mbere baratubaza: enter the last valid host on the network that the host 172.30.184.123. iyi last host rero bari kukubaza hano, muri video ishize urabyibuka barakubaza turi kureba subnet dushaka muri sales, cyangwa dushaka muri HR, cyangwa se dushaka muri marketing. So hano rero tureba last and first subnet mu buryo bumwe. Tureba first host address na last host address, murabyibuka ko dukora subnet -2. iyo rero -2 urabizi ko harimo network address na broadcast address, kandi last address ni address ibanziriza broadcast address. Ubwo niyo bari kutubaza hano. So ngiye gukora kino kibazo ngendeye kuri iyi block ya IP baduhaye. Ni ukuvuga ngo iyo baguhaye IP gutya ukareba ngo barakubaza last valid host, last valid host bari kukubaza ni IP ya nyuma kuri iyi subnet. So kugira ngo umenye rero ngo IP ya nyuma ni iyi, ndabikora gahoro nerekana n'uburyo ushaka kubigeraho mu buryo mbese bworoshye, ariko wowe bitewe n'ukuntu ufata vuba, bitewe n'ukuntu imibare yawe iza vuba, wagenda ukoresha uburyo bukoroheye. So ariko turakoresha uburyo bworoshye cyane of course, kubera ko ntago abantu bose banganya gusobanukirwa iyo mibare. So reka dufate iyi IP address baduhaye, ngiyi nyishire hano. IP address baduhaye ni iyi ngiyi, ngire ngo murayibona irangana n'iriya n'ubundi. Ni kimwe n'iyi ngiyi, niyo mfashe hano ndayizana hano kugira ngo mbashe gusobanura hano nyifite. Urabona ko baduhaye ngo ni /17. nicyo kintu cya mbere ubanza ukareba kugira ngo ubashe kumenya iyi network, iyi IP address iri kuyihe network. Ugomba kubanza ukareba mask ya network baguhaye. None niyo mask ya network baduhaye ari /17, ni ukuvuga ngo ni ones, ni rimwe 17. Niba ari rimwe 17 urahita ubyumva ko iri muri third octet, iri muri octet ya gatatu, ariko bit yayo ya mbere. Uhita ubyumva ko iyi network iri incrementing by 128. nicyo kintu uhita wumva. Okay, reka turebe ukuntu incrementing by 128. ni ukuvuga ngo twavuze ko subnet igomba kuba 1/17. iyo ubonye subnet gutya nicyo kintu uhita ubona. Iyo ubonye ari /17 ujye wita wumva ko ari 1/17. ubwo turakora 1 2 3 4 5 6 7 8 akadomo
rimwe kabiri gatatu kane gatanu gatandatu karindwi umunani akadomo rimwe kabiri gatatu kane gatanu gatandatu karindwi umunani akadomo rimwe kabiri gatatu kane gatanu gatandatu karindwi umunani. So ndakeka hano nta mpamvu nanone mfite kwirirwa nsubiramo nsobanura ngo ni ukubera iki dufiteho imibare umunani, ni ukubera iki dufite amanyuguti, ni ukubera iki nshizeho imibare umunani kuri ibi byose. Ndakeka ibyo ngibyo rwose narabivuze inshuro nyinshi, ubu ngubu turabizi. Reka tubifate gutyo ko tubizi twese. Ubaye utabizi rero, ubwo ndacyafite video zo kureba zabanjirije ino video turi gukora ubu ngubu. So reka tuvuge ko rero tubizi. Nimba tuvuze ko tubizi, reka rero turebe iyi network sasa. Nimba tubonye 1 inshuro umunani, iyi ntihinduka. Tukabona n'iyi 1 inshuro umunani, nayo ntabwo ihinduka. Reka nzigire icyatsi, nayo ntabwo ihinduka. Noneho n'iyi rimwe, kuko urabona iyi ni class B. Class B ni /16. Ni ukuvuga ngo hano ni VLSM turi gukoresha. Ni ukuvuga ngo urabona ko tuborowinze 1. Niba mubyibuka neza hari agatablo nakoze kuri video iheruka, reka nongere ngakore hano kugira ngo kadufashe. Ni ukuvuga IP hano mfite uretse gutya 32.16.8.4.2.1. ni ukuvuga ngo iyi ni first octet, second octet, third, noneho fourth. Octet, sibyo? Okay. Ahangaha hajyamo akadomo na akadomo gatandukanye IP of course. Noneho kagutya. Noneho network dufite, reka tuvuge ngo hano dufite 172.30.1 184 dot nanone 123. Yeah. Kwihangana gatoya, birafata umwanya kugatunganya, ariko ndarangije. Kanongere n'inyuguti turebe. Basi. Nanone IP yacu ngiyi nkuko tuyibona hano. So nidukora subnet mask rero ya 7, hano haba 1 oya ni 0 subnet mask yacu nayo ni uko nguko iri bube imeze. Hano ni muri 14, akanangire 14. Subnet mask ni uko imeze. Noneho turabona ko
ukuntu iyi network rero iri bugende yincrementinga by 128 kubera iki? Kubera ko twafashe iyi rimwe ya 17, rimwe ya 17 ihagarariye hehe? Ihagarariye muri value ya kangahe? Ya 20, y'ijana na makumyabiri n'umunani. Ni ukuvuga ngo network iri incrementinga by 128. Noneho kubera ko izi zose ari ones, ni ukuvuga ngo izi nyuguti ebyiri, izi 172 na 30 ntago bihinduka kubera ko iyi octet yayo yose yabaye 1. Wabonye? So ni ukuvuga ngo aho network iri butangire ku incrementingira rero ni hano, ni ahangaha muri bit ya mbere. Ni ukuvuga ngo network ya mbere rero iraza kuba ni 0 ikagenda ikagarukira kuri 128 minus 2. Ubwo niba ari 128 minus 2, ugiraza kuba 128 minus 2, ni ukuvuga ngo iraba ari 126. Network ya kabiri iraba 172 itiba 30 itiba hano kuko ari muri octet ya kangahe? Ni octet ya gatatu. Noneho kugira ngo ize guhinduka hano kuri octet ya gatatu hano haraza kuba 127, urumva? 254. No, hano yari buze kuba 254 aho iri bugarukire. Reka nze mbikore gutya turebe. Hano harahita haba 127, gutya. Noneho harahita haba iyi subnetting 0. Iyi nayo noneho kubera ko network yacu ubwo iyi ni last, ubwo first iraba 01. Kubera iki? Noneho nureba hano, kubera ko ari muri last hano, sibyo? Hano iraba ari kubera ko iri ku incrementinga by 128, last iyi subnet iraba 2788. Ariko noneho turareba hano, kubera ko ari mu ya gatatu, hano urabona ko iyi ngiyi iri hejuru ya 128, kandi hano turi muri 127. Ni ukuvuga ngo network urafata iyi network ya kabiri rero itangira kuri 0, noneho ukore last yayo. Turakora gutya, hano irahita iba 255, hano ibe 254. Noneho numureba iyi octet ya gatatu hano, iyi octet ya gatatu hano ukabona iruta iyi octet ya gatatu hano, kuko urabona ko octet ya gatatu ni iyi ngiyi, kandi turabona ko 225 iruta iyi octet ya gatatu hano 184. Ni ukuvuga ngo iyi IP irimo hano muri iyi IP, ntabwo ishobora kuba muri no IP kubera ko octet ya gatatu iri less than octet ya gatatu muri IP baguhaye. Ni ukuvuga ngo iyi IP address iri kuri subnet ya 172.30.128.0, niyo subnet iyi IP iriho. Ni ukuvuga ngo last IP address y'iyi subnet ni iyi ngiyi. Reka tuyuzuze hano turebe ko ari cyo gisubizo. Tubonye ko ari 172.30. Tubirebe 255.254. Sibyo se? Taza hano muri 254 kuko baratubaza iki? Last. Baratubaza the last. So reka dukore submit turebe igisubizo ari cyo. Wabonye ko igisubizo ari correct. Sinzirimo bisobanukira. Urabona ko igisubizo ari correct. Last IP
last IP address yo kuri iyi IP, iyi subnet iriho iyi IP, last IP address yayo ni iyi ngiyi. Urabona ko igisubizo ari correct. Iki ni ikibazo kimwe. Reka irongereza n'ikindi. Ibi ngibi birabaki. Okay, ntacyo, reka nacyo tugikore. Ariko nibagiwe gutikinga kandi ukanubwira ngo kizana ikindi kibazo cy'ubundi bwoko. Nta kibazo, reka dukore bibiri kuri buri bwoko bw'ikibazo. So hano no baratubaza nanone last valid host kuri IP yihe, iyi IP address. Reka ni IP address nawe nyifate nyishire hano. Ubwo ibi byose birahita bivaho. Iravaho. Reka nibi tubikureho. Kano tudutego dufite hano hasi turahagije. IP baduhaye ni 10.92.99.97. Murebye neza ino IP niyo baduhaye. Kananze ngire nini mo gakeya nyihindurira amabara. Okay. Iyi IP 10.92.99.97 urabona ko ariyo IP baduhaye hano. Noneho turebe mask. Mask ni 25. Birasobanura ko dufite 25 ones, sibyo? Ubwo reka dushyireho 25 ones. Tuzishireho hano, sibyo? Iyi ni 8, iyi ni 8, n'ingi iraza kuba 8, izi ni 25 ones, iyi ngi nyikureho, kubera itari 25, is right about 24, irahita iba 25. Iyi ni 25 noneho, ni ya 20, iyi rimwe ni ya 21. Noneho iyi mask, ubwo iyi mask iraza kuba 255.255.128. Ni ukuvuga ngo nanone rero ino IP address iri incrementing by 28 ariko muri octet ya kane y'iyi IP. Murabona ko iya mbere yari hano muri second, muri third. Iyi IP rero irahinduka muri hano muri fourth octet, muri fourth octet bit yawe ya mbere. So iri incrementing by 128 ariko ibi uko mubibona hano biraguma ari bimwe. Bino ntabwo biri buhinduke. Ibi uko ari bitatu ntabwo biri buhinduke. Kubera iki? Kubera ko izi bits zazo zose zabaye ones. Urabona? Izi ntabwo ziri buhinduke rero. So ukuntu tugiye kubigendamo rero, tugiye gufata dushake tumenye iyi network iri kuyihe subnet. Last IP address y'iyi subnet. None reka turebe rero first subnet nawe turebe, sibyo? Niba network iyi incrementing by 128, tukaba dufite network ya 10.92.99.97, sibyo? Ni ukuvuga ngo iyi network twayisanga kuri subnet. Niba incrementing by 122, iyi network iri kuri subnet ya mbere. Uyirebye iri kuri subnet ya mbere kubera ko 98 iri munsi ya 128, kuko nimba network iyi incrementing by 0 irazamuka kuva kuri 0, network mbere ahera kuri 0 ikagera kuri 128. Kandi iyi last octet, kuko turabona ko iri muri last octet niho iri guhinduka, kuko zino ntabwo zihinduka. Niyo mpamvu turi kuvuga last octet hano kuri 97. Ubwo urabona ko 97 iri munsi ya 78, iri munsi ya 128, iri munsi y'128. Ni ukuvuga ngo network ya mbere kubera ko incrementing by 128, iyi network iraba imeze gutya .92.99.0. Noneho iyi ni subnet, iyi ni net ID, iyi ni network. Noneho first IP ya mbere rero
hano bari kutubaza last, reka turebe first na last, sibyo? IP ya mbere aba 10.92.1.1, noneho last nanditse first one, first IP, iyi ni last IP, noneho last IP ni IP, please, ni IP ariko ikaba 26. Why 26? 128 minus 2, urabyibuka neza ko ari 126, 20 always dukora minus 2, impamvu ni ya yindi. Ni ukuvuga ngo rero iyi network baduhaye iri kuri iyi subnet, last IP address yayo ni iyi, reka bari njyana hano nyishire hano, niyo tubonye basubmitinga, urabona ko ari correct. Ubwoko bw'ikibazo last valid host na first valid host ndakeka bisobanutse, kuko hano turi kubibona first na last, sibyo? Okay, reka tugende ku kindi turebe ubundi bwoko bw'ikibazo. Ubwoko bw'ikibazo baratubaza broadcast address. Broadcast address murayibizi ko dukora iteka, dukora -2, one network, one broadcast. Hano baratubaza rero broadcast address y'iyi IP ni iyihe. Ikibazo kiroroshye, reka nsobanura impamvu kiroroshye, reka nk'uburyo ku buryo cyoroshye, sibyo? Reka bino mbikureho, byarangiye. Noneho twe dufite ino IP niyo baduhaye, dufite 10.30.96.0. nimba ari .0 rero murabona no subnet mask yacu hano. Subnet mask ni 255, we delete this one. Subnet mask ntabaturira buretse ngiye ngaruka hano kugira ngo mpatubura. Reba hano subnet mask baraduhaye ni 240.0, 255.255.254.0, sibyo? Ni subnet mask ni 255, 255.240 biragaragara kuri 6, incrementing by 16, sinzi niba wabibonye, 0. Okay, kanone nze tubirebe neza sasa. Iyi network incrementing by 16. Let me say kansobanure why iri incrementing by 16 kuba tarabibona. Noneho reba 255 izose ziraba 1, 255 izose ziraba 1, 254, 240, sibyo? Nimba ari 240 rero reka turebe 240 turayikura, turafata 128 plus 64 plus 32 plus 16 iraduha 240. Siko bimeze? Means nimba tugaruke muri 16 hano, so ubibona se tugarukira muri 16 kuko niyo tumwe mu baduteranyije wanyu. Iyo tugarukira kuri 8 byari kuba bimeze gutya. Urabona ko umubare duteranyijeho wanyuma ni 8, ariko umubare wanyuma duteranyijeho ni 16. Niyo mpamvu ino network iri incrementing by 16. Niyo mpamvu iri incrementing by 16, none ikagira mask imeze gutya. Noneho mask muri binary rero niba ari muri 16, ubwo zino zose zirahita ziba 0. Sinzi nimba turi kubibona. Ni ukuvuga ngo tuborowinze kugarukira hano kuri 16, niyo mpamvu bit zose zisigaye nyuma 16 zihita ziba 0, sibyo? Noneho reka turebe IP baduhaye ni 10.30, ibi ntabwo bihinduka. 10.30 ntabwo bihinduka ko urabona ko bits zose zuzuye 110.30 ibihinduka. None niba 10.30 bidahinduka, noneho tureba aho byahindukira rero.
kubera ko dufite network iri 96. ni ukuvuga ngo rero nimba ino network incrementinga by 16 bro, network rero ya 96 iri kuyihe subnet? Sinzi niba mwumva ikibazo. ni ukuvuga ngo twe dufite network ya incrementinga by 16, sibyo? kandi twebwe network twabajijeho ni 96 IP. So iyi IP ya 96 iri kuri subnet yihe kugira ngo tubashe kubona broadcast address. Ntabwo rero wamenya broadcast address niyo batubaza no broadcast address. Ntabwo menya broadcast address utazi subnet. Icyo bigusaba rero ngo umenye subnet, utubona first IP, utubona na last IP, network IP kurikira next IP niyo ibari last IP niyo ibari broadcast address. So reka tugaruka aha ngaha rero turebe, sibyo? Network ya mbere ni 0. ubu ni uburyo bworoshye bwo kubibona, ushobora no guteranya na mu buryo bwa bwihuta. Network ya mbere dufite 0 to 16. niba twemera kuri incrementing by 16, ubwo urakora plus 16. nukora plus 16 aha ni 32, urakora plus 16. twongere dukore plus 16, dukongere dukore plus 16 plus 16. ni ukuvuga ngo uteranya umubare ugarukira cyangwa urenze kuri uwo mubare ufite muri IP. Sinzi niba twasobanura turi kugendana neza. ni ukuvuga ngo okay, reka nze mbereke uburyo tubigenza, sibyo? Network ya mbere iri incrementinga by 16, sibyo? reka mfate ni 6 network ya mbere, network ya kabiri iri incrementinga by 16, ya gatatu, iya kane, iya gatanu irabiri kuri network ya gatandatu. kubera iki? noneho reka dufate gutya, network ya mbere dufite network ya mbere, sibyo? noneho turafata 16 duteranyeho iyi network ya mbere, sibyo? tubonye network ya kabiri ko ari 32, sibyo? none dufate iyi 16 duteranye kuri network iherutse ya 32, tubonye 48. noneho dufate noneho dufate 16 nanone duteranye kuri network iheruka ya 48, sibyo? 16 plus iyi network ya 48, sibyo? se incrementing gutyo. none dufate 16 nane duteranye kuri network iherutse ni 64, niyo ari iherutse duteranye 16 by 8. reka dufate 16 duteranye kuri network 8 yari twari duherutse kugira, tubonye 96 se. kandi turabona ko network baduhaye ni 96. ni ukuvuga ngo iyi network baduhaye 96.0 bro, iyi ni network address kubera ko irafitingamo neza. iyi ni network address kuko ukoze iyi network minus iyi network biraguha 0. ni ukuvuga ngo rero iyi ni network address. IP yayo ya mbere rero iraba 97, sibyo? noneho nufata iyi ugafata 16 ukongera kuri network tubonye urahita ugira 112, ariko nukora 112 minus 2 urasigarana 110. network ushobora gukoresha 110. twabonye ko nufata plus network ikurikiyeho last valid IP iba ariyo broadcast. ni ukuvuga ngo broadcast address y'iyi network rero ni iyi ngiyi minus 2, ni iyi ngiyi minus 2 ugahita ubona last plus 1. ni ukuvuga ngo iyi network n'ubundi network address ni iyi. uretse ari mvuze akantu gasobanije gatoya. network dufite ni iyi ngiyi, urahita ukora minus 2. nukora minus 2 urahita usigarana nani, urahita usigarana IP. ariko no ntago wakora hano, ntago wakora minus 2. reka nsobanure gato impamvu utakora minus 2.
nukubera ko uracyafite zino empty, uracyafite zino zero nazo ugomba kuzuzuza kandi kugira ngo noneho yenda ari ngo -2 kugira ngo ubone IP, ariko ukora -1 kugira ngo ugire network. Reka nkwereke iyi ngiyi turacyari kuri network, ntabwo turagera kuri IP kuko IP turayibona muri last octet. Urabona ko niyi dufite 0 kandi nayo tugomba kuyuzuza, iyi dufite 0 nayo tugomba kuyuzuza. Hano ni network tukiriho, urafata 16 plus iyi, noneho iyi urahita ubona iyi ni subnet yindi. Hano ukora, murabiko ko dukora -2, please dukora -2 buri gihe, ariko iyo ukora -2 uburi nukora -2, sibyo? Nukora -2 imwe iraba ari network, yindi iba ari broadcast IP, sibyo? None kuri network, reko tukiri kuri network, ni ukuvuga ngo network, when you're talking about network tuvuga subnet, ntabwo tuvuga IP. Ubwo ni kuba subnet IP, kuba subnet network, kuvuga byose ni kimwe, ariko urabona turi mu network ya gatatu, ni tugomba kuyuzuza kugira ngo yitwe iyindi subnet. Tuve kuri turangize subnet, nuko hano hose agomba kuzura, kandi turi kubona kuri incrementinga by 16, niyo ngo twuzuze ino subnet yose. Rero iyi network tura incrementinga by 16, noneho irahita iduha subnet ya 12, niduha subnet ya 12 rero ni ukuvuga ngo network rero ya nyuma irangiza iyi network itangirira hano irangizwa na network ya 96 kugeza kuri 111, niyo network ya nyuma. Noneho ugahita wimuka kuri subnet ya 112. Noneho ni ukuvuga ngo broadcast address rero, broadcast address iyi IP hano iraza ku incrementing kugira igera ba 111, then broadcast IP iteba 255 kugira ngo turangize ino network. Reka nzi mbyandike hano murebe. None baratubaza broadcast address, right? Ibyo nari maze gusobanura, ibi ntabwo bihinduka, biraguma gutyo. Ariko tubona 96 ni kubera ko incrementinga by 16, nifata 16 hano, next network ikurikiyeho iraba ari iyi, bari kutubaza broadcast address. Broadcast address rero ni last subnet, reka mufate hano, which is 111, noneho tukuzuzana broadcast iyi octet nayo kugira ngo twimukire ku yindi network irahita 255. Reka turebe igisubizo. Correct, wabonye ko niyo IP, niyo broadcast address y'iyi network itangira na 96. Reka turebe ikindi kibazo. Naha ni kimwe, baratubaza broadcast address y'iyi network. Iyi network incrementinga by 4. Reka naho tuyirebe. Baratubaza broadcast address y'iyi network. Reka naho tuyirebe, naho turangize ubwoko bw'ikibazo. Reka nibi mbikureho. Network baduhaye ni 10.234.545 255 hano hose, sibyo? Se turabona hano ko network yo ni namaze kwandika ni 10.234.540. Iyi subnet mask turayibona ko ari 255 255. So 252 ni iyi plus iyi plus iyi plus iyi plus iyi plus iyi. Yes, murabona ko subnet mask, okay, reka ngaruka 252, turabona iyo subnet mask ifite ya 252, sibyo? Sa tugaruka. Okay, none iyi network incrementinga by which number, let's say, bam, nuvuga ngo iyi iraba 1 1 1 1 1 1 nayo 25. None kubera ko tukuriye kugera he kuri 4, nuvuga ngo guhera hano kuri 4 iraba 1, ndasiga izi octet, ndasiga izi bits ebyiri, bam, iri incrementinga by 4 nkuko nanababwiye. Iyi network incrementinga by 4. Nanone uragenda kwa kundi twagiye,
uragenda kwa kundi twagiye kuko ni muri last, urabona ko ari muri last pocket 2 bits zonyine nizo zitari nizo IP dukuramo IP. So means iyi mibare yose mureba hano 10 ntihinduka, 3 4 2 3 4 ntihinduka, 5 ntihinduka, harahinduka 40. Iyi network rero kuri 40 iri incrementing by 4, turaza kugwa muri 44. Okay, ariko kugira ngo tubikonfirme reka tubikore. Dufite network ya incrementing by 4 plus 4 iraba 8. Noneho 8 plus 4 12 plus 4 16 plus 4 nanone plus 4 nanone plus 4 nanone plus 4 nanone 32. Noneho 32 turi incrementing at 2. Okay, turi incrementing at 2 tugwe muri 40. Sibyo muri 8 kugira ngo incrementing by 4 6 on incrementing tugwa muri network. Nitongara ko incrementing rero tugwa muri network 4 tuguye muri iyi network. So broadcast address iyi network ni urongera mu incrementing by 4, no kuvuga ngo broadcast address ni 43. Kubera iki? Nukora -2 urasigara na 2 network incrementing 1 network ya broadcast uratugira 43. Nituza hano ugafata iyi network abonye ko igihe bidahinduka hano iraba 43 submitting bam correct answer. Ndakeka ino video yabaye ndende. Reka turebe niba bazamo ikibazo gitandukanye nka kiriya. Barakubaza iyi network ishobora kuboneka kuri ihe subnet. Niba mwibuka uburyo ibibazo twakoze bwa mbere ni kimwe. Iyi network incrementing about 128. Niba incrementing about 128, reba hano iyi ngiri muri subnet ya mbere. Kubera iki? Kubera kuri muri 0 subnet kugera kuri 128. Ni ukuvuga ngo subnet iriho rero ni imibare, kubera ko idahinduka murayibona ni iyi ngiyi 3, ni iyi mibare .0 correct, ni imibare .0 bira bita bigaragara ntabwo ari ibyatarwa turabya. Iki ni ikindi n'ubundi bwoko bw'ikibazo. Okay, hano baratubaza enter the valid host range for the network IP address. This one is part of ni urebye ni na kimwe hakira baratubaza first IP address na last IP address. Bajye muri ukuntu twabibonye. Niki ni kimwe cyo nka kiriya ni nka bibiri bya twabanje. Urabona ko iyi ni 21 ones, niba ari 21 ones kapatiye. Reka dukore kino cya nyuma. Ino video maze kuba ndende. Reka okay, nikureho turebe first and last IP address. 10 206 135 206. Sibyo? None turebe ni slash kangahe? 21 /21. Murabona ko ari /21. Niba ari /21 means dufite 21 ones. Hano ni 16 17 18 19 20 21. Ziraba 0. Izi zose ziraba 0. 21
sibyo se iyi ni 8 8 16 17 kuko 8 8 16 ni 17 18 19 20 iyi network incrementing by 8 ibyo twamaze kubimenyera ntabwo bikiri mu bintu tudilinga nabyo. So network nyingi dufite incrementing by 8, you come here you make 8 plus 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 8. Network dufite murabona ko iri incrementing muri octet ya gatatu muri bit yayo ya gatanu, right? Rimwe kabiri gatatu kane yes muri bit yayo ya gatanu. Ni ukuvuga ngo ugomba gushaka network rero iyi ifite iraba ari umunani ariko turashaka kureba first IP na last IP, nicyo kibazo batubajije hano guys. First IP na last IP reka tubirebe. Iyi network rero iri muri third octet kandi ni 135 twagiye hano dufite 80 ubu tumaze times 10 sibyo. None nitwongera 8 iraba 88, nitwongera 8 ya hano dufite 80 plus 8 88 sibyo. Bam 12 oya nagira hagera 12 8 plus 8 28. None niongeraho 8 right ba niongeraho 8 right ba 36 ariko imaze kurenga iki subnet network baduhaye means hano urakora -8 ni ukuvuga ngo iyi network rero iri hano kuri iyi subnet. Urabona ko niongera hano 8 nukora plus 8 irahita irenga network baduhaye kandi wibuke ko ari -2. So hano nukora 8 minus 2 urabona ukuri ugwe muri range. Ni ukuvuga ngo rero iyi ni iyindi network kuko iyi network yacu iragarukira aha kuri 128 nukora plus 8 uragwa muri 36 kandi uraba uta iyi ni kuko iyi ni broadcast address y'iyi network. So nukuvuga nukora iyi ngiyi kuko urabona ko iyi ni 35 nukuvuga ni broadcast address kuko hano nukora plus 8 urabona urahita uba 36 means hano ugiye mu yindi network. Iyi ni subnet yindi nukuvuga ngo iyi ni broadcast address y'iyi network. So nukuvuga ngo ni ni network ya nyuma, ni subnet ya nyuma kuri iyi network. Iyi ni last subnet. Ni ukuvuga ngo niba ari last subnet rero iyi ngiyi turi kuri ya mbere aba 128.1 iyi niyo first noneho last ni iyi network n'ubundi kubera ko incrementing by 28 nukora -2 hano iraba 35 hano ko dufite hano kuko dufite no everything is wrong kuko niya hano ni 2 hano dot 0 uretse ntabwo everything ari wrong ahubwo ni igihe biba guhindura no subnet mask. Ngiye bagiye guhindura subnet mask byari bitangiye kuncanga rero ni iyi plus iyi plus iyi plus iyi ubwo turasanga 248. Noneho iyi network yacu rero twari dusanzwe twongereho iyindi 1 irahita irenga. Ni ukuvuga ngo turakora -2 nidukora -2 kubera ko iyi ngiyi ari 0 rero last IP address niraba 224 niraba 254 yes. No first IP address ni iyi last IP address ni ngiyo nimba nabitoye pam last bikamfate ni go last IP na irabi iyi kuri iyi network. Let us check it out, submit, bam, now correct. So ndacheck ino video yaba ndende wenda practice tuzongera dusubiremo nyuma ariko reka tube duhagarikiye hano. Ukeneye gukomeza gupracticinga these questions dore website nyingi nayikweretse bitari ibyo. See you very soon. Tukora practice noneho ibi byose mukoze.